L-eks Ministru l-eks Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Galea fisser bħala żball id-deċiżjoni li jkunu t-tesserati tal-Partit Nazzjonalista li jeleġġu t-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Galea li tqabbad minn Adrian Delia jagħmel riforma politika fil-Partit Nazzjonalista tenna li kien żball li l-membri tal-Partit Nazzjonalista ingħataw id-dritt tal-vot biex jaħtru lil-kap. So are you saying it was a mistake to actually elect the leader through its members? That is what I believe, yes. Kien fi żmien it-tmexxija ta' Simon Busuttil li saret l-emenda fl-istatut għal din il-bidla u eventwalment intużat wara t-telfa kbira li ġarrab Busuttil fl-elezzjoni ġenerali ta' sentejn ilu. Kien hemm żewġ stadji, l-ewwel il-Kunsill Ġenerali wara t-tesserati u fit-tnejn li huma Adrian Delia kiseb il-maġġoranza tal-voti. Iżda fuq timestock Galea saħaq li hu żball u li l-għażla ma tistax titħalla f'idejn grupp massiv ta' nies. Actual choice of a party leader cannot be simply left to a massive group. Għalli huma l-membri tal-Kunsill Ġenerali li jmexxu l-proċess politiku fil-lokalitajiet u li jieħdu deċiżjonijiet tal-partit kuljum u mhux it-tesserati li fi kliem mhumiex parti integrali mill-partit. Committee members and councillors, they are the people who on a day-to-day basis, they are in the localities. They are in the chain of day-to-day political decisions of the party. Party members, they follow, they watch, but they are not an integrated part of this process that makes politics. Galea ma tax tweġiba ċara dwar x'għandu jagħmel Adrian Delia f'każ li jitlef vot ta' fiduċja fil-Kunsill Ġenerali għalkemm tax jifhem li mhux bil-fors għandu jirreżenja. F'timestock ftit tal-jiem qabel Adrian Delia jiffaċċja vot ta' fiduċja, Galea qal li l-vot jagħtih l-ikbar konsiderazzjoni, iżda qabel xejn kien jara l-interess nazzjonali u tal-partit. Skontu hemm ċirkostanzi fejn vot ta' sfiduċja mhux bil-fors għandu jwassal għal reżenja immedjata, iżda qal li ma jweġġibx mistoqsijiet ipotetiċi. That is completely a hypothetical situation. I am not in that situation and I will not be in that situation. Iżda Galea ftit li xejn jemmel li din is-suppost riforma li se jagħmel se tħalli xi progress fil-partit, għax qal li fiċ-ċirkostanzi Adrian Delia ma jistax isir Prim Ministru. Dan minħabba n-nuqqas ta' fiduċja u serenità u li hemm problema kbira li ssir diskussjoni li twassal għal konklużjonijiet loġiċi. Do you think Dr. Delia can actually become Prime Minister? Not in the state that the party is in at the moment. There is such a feeling of recrimination, of distrust, that it is difficult to have this process of dialogue going on. It is even difficult to discuss the leadership issue because there isn't the serenity of mind to really try to think to its logical conclusion the different options that might be available. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.